Bifurije icyumweru cyiza nshuti ba News Africa aho muherereye hirya no hino ku isi. Tunabona umwanya wo kubahereza ikaze mu makuru y'incamake mu Kinyarwanda nk'ibisanzwe mugiye kubana ni Alex. Amakuru mu ncamake mu Kinyarwanda reka tuhere kuri iyi ngiyi y'icyorezo cya Marburg cyamaze kugera mu Rwanda. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hagaragajwe inzitizi zikomeye mu birego Repubulika Demokarasi ya Kongo yareze u Rwanda mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Umugambi wa Perezida Felix Tshisekedi wo gutera u Rwanda ukomeje kurushaho kunozwa nyuma y'uko Kayumba Nyamwasa aherutse i Kinshasa. Amakuru mu ncamake mu Kinyarwanda reka tuyasoreze kuri aya ngaya ya Isiraheli ikomeje gushyirwaho igitutu kugira ngo ihagarike intambara. Ikaze makuru arambuye katuhere kuri iki cyorezo cya Marburg kimaze kugera mu gihugu kimwe cyo muri East African Community. Indwara Marburg ni indwara yandurira iyo habaye guhura kw'amatembabuzi y'abantu babiri cyangwa barenze babiri mu gihe umwe muri bo aba afite virusi itera iyi ndwara. Nta muti cyangwa urukingo by'iyi ndwara biraboneka, cyakora iyo umuntu ageze kwa muganga atararemba yitabwaho akaba yabasha gukira. Kugeza ubu kuyirinda hakoreshwa uburyo bumwe bwifashishwa mu kwirinda Ebola. Ni icyorezo bivugwa ko gifite inkomoko muri Afurika ngo kuko iyi virusi yasanzwe bwa mbere mu nkende yari ikuwe mu gihugu cya Uganda. Abantu benshi bakunze kuyirwara n'abakunze kumara igihe mu birombe no mu buvumo ahantu hashobora kuba indiri y'ubucurama. Marburg ni virusi mbi kuko yica cyane ku kigero cyo hejuru. Nyuma y'iminsi iri hagati y'9 n'8 uyirwaye abatangiye gukina kongerwa amaraso. Abahanga bagaragaje ko ishobora gukwirakwizwa binyuze mu ducurama, inkende ndetse n'ingurube. Mu gihe umuntu yayanduye aba ashobora kuyanduza mugenzi we biciye mu matembabuzi anyura mu mibiri nk'inkari, amacandwe, amaraso, amavangingo, amaso no kuryamana n'uwamaze kuyandura. Ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe guteza imbere ibijyanye n'inkingo GAVO risaba ko abantu bakwirinda kurya inyama, gukorakora inyama zo mu ishyamba kandi bakirinda gukorakora ingurube mu turere twadutsemo iyi ndwara nk'uko OMS ibivuga. Abantu bigeze kwandura iyi virusi binyuze mu mibonano mpuzabitsina baba bakwiye gukoresha agakingirizo mu gihe cy'umwaka wose kuva batangiye kubona ibimenyetso kugeza intanga zabo zipimwe inshuro 2 bikagaragara ko nta virusi zigifite. Abashyingura umuntu wishwe n'iyi virusi nabo barasabwa kwirinda gukora umurambo. Itangazo u Rwanda rwashyize hanze ribinyujije muri Minisiteri y'Ubuzima rivuga ko iyi ndwara yabonetse muri iki gihugu cy'u Rwanda. Iryo tangazo rinavuga kandi ko abarwayi babonetseho iyi virusi barangwa n'umuriro mwinshi, bityo ko abantu bagomba kwirinda. Hagaragajwe inzitizi zikomeye mu birego Repubulika Demokarasi ya Kongo yareze u Rwanda mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ruri mu gihugu cya Tanzania kuri uyu wa kane tariki ya 26 Nzeri muri uyu mwaka rwatangiye kumva ikirego Repubulika Demokarasi ya Kongo iregamo u Rwanda narwo ruza kugaragaza inzitizi. Guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yareze u Rwanda kurenga ku masezerano ya East African Community irushinja kugira uruhare runini ku mutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu cyabo. Ikindi nuko ishinja u Rwanda gukorera ibyaha bikomeye ku butaka bw'iki gihugu, kuvogera ubusugire bwacyo n'ibindi bihonyora uburenganzira bwa muntu. Muri uru rubanza Repubulika Demokarasi ya Kongo yari hagarariwe na Elisa Ongoya, u Rwanda rwo rwari ruhagarariwe na Emile Ntwari. Mwiburanisha u Rwanda rwagaragaje inzitizi z'uko uru
urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba rudafite ububasha bwo kuruburanisha kuko ibirego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yazamuye byakozwe itaraba umunyamuryango. U Rwanda kandi rwagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze ikirego mu nyandiko zanditse mu rurimi rw'Igifaransa n'Ilingala aho kuba mu Cyongereza nk'ururimi rwemewe gukoreshwa. Nyuma y'uko urukiko rwari rumaze kumva impande zombi, inteko yasezeranyije ko izatangaza inzitizi zatanzwe n'u Rwanda niba zifite ishingiro. Umugambi wa Perezida Felix Tshisekedi wo gutera u Rwanda ukomeje kurushaho kunozwa nyuma y'uko Kayumba Nyamwasa aherutse i Kinshasa. Hagati mu kwezi kwa cyenda byavuzwe ko Kayumba Nyamwasa yageze i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yaje guhura n'abategetsi batandukanyijwe b'iki gihugu barimo nabo mu mutwe wa FDLR. Uru rugendo Kayumba yarugiriye muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe bwana Perezida Felix Tshisekedi hari hashize iminsi atangije gahunda yo kwiyunga n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo azashoze intambara muri iki gihugu cy'u Rwanda. Kayumba Nyamwasa niwe watangije umutwe wa RNC, ni nawe wanagize uruhare mu gushinga ihuriro rya P5 rigizwe n'imitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umutwe wa Rudarunana ubarizwa muri iryo huriro rya P5 uri mu yagerageje kugaba igitero mu Rwanda, aho wakigabye i Musanze mu Rwanda mu mwaka wa 2019, igitero cyasize gihitanye inzirakarengane. Igitangazamakuru cya igihe.com dukesha iyi nkuru cyatangaje ko Kayumba Nyamwasa hashize igihe afitanye imikoranire bya hafi na Theoneste Misago ushinzwe ibikorwa bya FDLR mu gice cya Afurika y'Epfo na Alphonse Munyarugendo ubarizwa muri Mozambique. Muri iyo mikoranire FDLR Nyamwasa afashwa cyane na Etienne Mutabazi nawe wahoze mu ngabo za Habyarimana. Uyu Mutabazi yanabayeho umuvugizi wa RNC mu mwaka wa 2019. Binavugwa kandi ko Kayumba Nyamwasa avugana umunsi ku wundi na Majoro Augusto Iyamuremye uzwi nka Victor Byiringiro uyoboye umutwe wa FDLR muri iki gihe. Byanavuzwe kandi ko muri gahunda nshya ya Kayumba Nyamwasa Misago ashinzwe guhuza ibikorwa byose bya FDLR ndetse ni nawe ugira uruhare mu bukangurambaga bwo gushaka abajya muri uyu mutwe n'ubwo gukusanya imisanzu. Munyarugendo ukorera ubucuruzi muri Mozambique yinjiye igisirikare cyo kwa Habyarimana mu mwaka w'1986 kimwe n'abandi barwanya ubuyobozi bw'u Rwanda babarizwa mu mutwe wa FDLR. Munyarugendo aho akorera akazi k'ubucuruzi muri Mozambique yitwa Monisco Dora, avuka mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, avukana na Colonel Anatole Nsengiyumva wahamijwe ibyaha bya jenoside mu mwaka w'1994. Munyarugendo yari ashinzwe ikoreshwa ry'imbunda nini mu kigo cya gisirikare cy'i Kanombe. Uyu kandi yanabaye mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yari ashinzwe ibikorwa bya gisirikare mu gace ka Pweto. Byanavuzwe kandi ko Kayumba Nyamwasa aherutse i Kinshasa kandi ko akomeje kugirana imikoranire ya hafi n'umutwe wa FDLR irimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Uru rugendo Kayumba Nyamwasa yagiriye i Kinshasa rushimangira umugambi wa Tshisekedi wo gutera u Rwanda nk'uko yagiye abitangaza mu minsi yashize. Mu mpera z'umwaka wa 2023 Tshisekedi yagize ati abanyarwanda n'abavandimwe bacu ahubwo bakeneye ubufasha bwacu kuko baraboshywe, bakeneye ubufasha bwacu ngo tubabohore, n'abavandimwe bakeneye ko dushyira hamwe tukabakiza abayobozi babasubiza inyuma. Nyuma y'ibyo Tshisekedi yari amaze gutangaza yahise arushaho kugirana imikoranire ya hafi n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Amakuru reka tuyasoreze kuri India ya Israel ikomeje gushyirwaho igitutu kugira ngo ihagarike intambara.
ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza byari byatangaje ko hashyizweho agahenge kemeranyijweho na Israel kazamara iminsi 21 hari gushakwa umuti ku kibazo cy'imirwano ikomeje guca ibintu muri Liban. Ariko nyuma gato yuko byari bimaze gutangazwa, bamwe mu bayobozi ba Israel bahise bahakana iby'aya makuru bavuga ko Israel itagize uruhare muri ibi biganiro. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho agomba guhura n'abayobozi batandukanye bifuza kumushyiraho igitutu kugira ngo ahagarike imirwano na Hezbollah imaze gutuma abarenga 250 biganjemo abo mu majyepfo y'iki gihugu cya Libani bahunga. Minisiteri y'ubuzima muri Libani iheruka gutangaza ko kuva Israel yatangira ibitero kuri Hezbollah umwaka ushize, nibura abantu barenga 1500 bamaze kugwa muri iyi ntambara. Mbere yo kuva muri Israel, Benjamin Netanyahu yari yasabye igisirikare cye gukomeza guhangana na Hezbollah gikoresha imbaraga zose gifite. Ibyakurikiyeho ni amakuru avuga ko ingabo za Israel zishobora kugaba ibitero ku butaka bwa Libani, ndetse amafoto agaragaza ibikoresho biri kwerekeza ku mupaka w'ibihugu byombi. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bw'ingabo zirwanira mu kirere za Israel bwatangaje ko biteguye kuba bafasha ingabo zirwanira ku butaka mu gihe basabwa kwinjira muri Liban. Minisitiri w'ingabo wa Israel yavuze ko biteguye gukomeza ibitero bigamije guca intege Hezbollah kugira ngo nyuma yo kwica intege abaturage barenga 70,000 ba Israel bahunze bazabone uko bagaruka mu bice by'amajyaruguru y'iki gihugu bavuyemo kubera ibitero bya Hezbollah. Andi makuru avuga ko impamvu Israel ishaka kwinjira muri iki gihugu cya Liban ni ukugira ngo ihagarike intwaro zinjira muri iki gihugu ziturutse muri Iran, igihugu gishinjwa gushyigikira Hezbollah. Abakurikirana iby'iyi ntambara bemeza ko ari amahirwe Israel itagomba kuyitesha, kuko iramutse itanze agahenge k'iminsi 21 Hezbollah ishobora kugakoresha ikikusanya ikaba yarwana n'iki gihugu ifite ubushobozi bwinshi buhagije. Muri iyi ntambara ya Hezbollah na Israel, abarwanyi b'uyu mutwe wa Hezbollah barenga 15,000 bagize ubumuga bw'ingingo burimo gucika ibice by'umubiri no kwangirika kw'amaso ku buryo badashobora kongera kujya ku rugamba no gukora indi mirimo ya gisirikare. Ahanini ibyo byabaye mu gihe uwo mutwe wari wagabweho igitero simusiga ku bikoresho by'itumanaho byakoreshwaga n'uwo mutwe. Ikindi ni uko Israel imaze kwica abasirikare bo hejuru muri Hezbollah, aho no kuri uyu wa kane yishe umwe mu bayobozi bo mu ishami rirwanira mu kirere, Mohammad Hassan Hasuru, warasiwe i Beirut ku murwa mukuru wa Liban. Ciao ciao, nakagaruka, mwari kumwe nanje Alex.